ke peyivin jî dengê hev nebihîzin şirşireke gelek mezin. Yani bizanîn wiha kirine. Bizanîn helbet. Bi nimûne ceriyan jî birîne, tu di tariyê de hildikişî, em ji ber hin hicreyan derbas bûn, şirşira wê avêye diherike, çend qerdiyanan ez dibirim, deriyê hicreyekê vekirin û ez dehfdam hundir, di dehfdana hundir re zaroka got, vay kek İsmail, tu yî hatî. Xortên ku berê heftiyekê hatibûn de, ha ji wan pênc şeşek xistine wê darê. Li quncikeke hicrê fendeke vê xistî, li hicreyeke pir biçûk. Em pênc şeş kes çar pênc rûj li wê hicrê man, pir biçûk. Rûnahiya fendekê, di rûnahiya fendê de çayê çêdikin. Hefteyek berî 12 îlûnê ez birim hepsxaneya Sakaryayê. Ez li wir pêrgîwan hatim. Dema ku 12 îlûnê hat em birin qawîşan. Li qawîşê jî em 13, 15, 20 kes filan diman. Mamosta zanim ku tu paşê li gelek hepsiyanan hatî gerandin. Tu hatî berdan, dîsa hatî girtin, dîsa hatî berdan. Ez zanim qalkirina detayan nûke nehêsane. Piştî Sakaryayê tu li kîjan hepsxaneyê mayî? Sakarya cezaevinden Sakarya'nın bir ilçesi var, Kaynarca. Qazayeke Sakaryayê heye. Navê wê Kaynarca ye. Piştî Sakaryayê ez şandim wir. Gava ceza hindik dimîne merivî dişînin hepsxaneyên Qazayan. Ez jî şandim Kaynarcayê. Nêzîkî 100 kesa şandibûn. Her wiha Qaza Sakaryayê Karasu heye nêzîkî Kaynarcayê. Girtî şandibûn van her du Qazayan. Ev her du hepsxane biçûk bûn. Êdî dewra 12 îlûnê ye. Erê, êdî sala 1981 ye. Wey, baran dibare. Belê. Sala 1981 ez li hepsxaneya Kaynarcayê du meha filan mam ji wir hatim berdan. Girtiyê siyasî yê ku şandibûn hepsxaneya Kaynarcayê bi tenê ez bûm. Pir biçûk bûm. Hicre pir biçûk bûn û gelek kes tê de hebûn. Yani cihê razanê tune nebû. Bi tenê tetkarî bû li ser linga bisekinê. Em nêzîkî 12 kesan tê de bûn. Başa hengî ewqatê te kî bû? Dîsa Ali Yılmaz Balkaş da hat, çend cara hat hepsxaneya Sakaryayê. Dozan piştî hingê Serhat hatibû. Dozên sala 1990. Serhat Bucak. Erê, ew da hat wan dozên sala 1990. 90'lardaki davalara geliyordu Serhat. Paşê tu dîsa hatî girtin. Belkî êdî zor e bên bîra te jî. Ji ber ku tu gelek caran hatî girtin. Tahliye oldu. İcar ez Nîsana 1981 hatim berdan. Demek waz hatim berdan hin nivîsarên min hebûn. Öyle yazılarım vardı. Yazılarım vardı. Yazıların yani destnivîs bûn. El yazısıydı tabii. Erê, destnivîs bûn helbet. Nivîsarên min ên destnivîs hebûn. Ya rast wiha bû. Nivîsarên ne weşandî? Erê, min ji te re gotibû ku ez ji Sakaryayê bû Kaynarcayê hatim veguhestin. Hingê min nekarî tiştên xwe bigirim. Pir qelebalix bû. Bi tenê mirov dikarî bû di hundirê erebê de şpiya bimîne. Tiştên te li wirman ha? Tiştên min li wirman. Min digot gava ez bên berdan ez ê bigirim. Ez hatim berdan
لبری بردانا من لحبسخانه سحکرین چی بویه هنگی او نویسارین من کتنه دستیوان دکارم بتا بدم فهم کرن جخوان نویسار دهندره توربک تل قاویشینه جهه و شارتن تنه جخوا لور جهه که ها اف نویسار کتنه دستیوان دومه پشتی بردانه جبر وان نویساران دیسا لیپرسین دیسا گرتن تو دیسا هاتی گرتن؟ اره روشکه پر بالکش بو تی بیراته من گوتو بکو از 19 هزیرانا 1971 لفاکولتیا سیاست ناسیه هاتم گرتن و دیاربکری هاتم شاندن ایجار 19 هزیرانا 1981 لانقره دیسا هاتم گرت پر بالکشه ve care ez şandım Sakarya'ya. Yani de Salveger'e girtine beride. Ere de hemin Salveger'ide. Careke bu Diyarbakır'ı, caradın bu Sakarya'ya hatın şandın. Dise bu Sakarya'ya. Ere, jiberku cihe suç ev deredi. Baş, veki kumun... پشتی جلسه از چون با کاکشسان من جخواره دگوت کابلا دستین ما کلبچه بکن از جوی بپرسم من گوت اری احسان آبی تا گوت کو 1945 دایک بوی ما او راست بو Ona dedi ki eşek kadar adamsın dedi. جمن را گوت تو بقاسی کرکی آبی توی Yani duhaza beje ku tijmin mazintri. اری لی اف گوتن گوت تو بقاسی کرکی Li bi qas nabeje axaftına wiya normal waye. Newsa? نا نا نه بقصد همه وهاب و آخفت ناوی تو قد به کک موسار پیوی گوتنین وحال باوی جی هبون کک احسان جی وهابو من جی جیره گوت از دیسا جتره بیجم آبی جبر دی بوک و زواین تهبن و نوین تهبن چیبن تو ککی احسان آبی از هر جتره بیجم آبی وی جمن رد گوت اسماعیل آبی من جوی رد گوت احسان آبی گوتنا من لسر محکمه زراردانا مال و ملک دولتی بو کلید شکستنه دیوار به بالیوزا قلبونه جزای ویجی امی بدن Peki o tür Başa gava tiştên wiha çêdibûn wek di pirsa li xwe kirina kincên yektîb te. Mahemiyan li ber xwe dida yan hinekan li xwe dikirin. ین کو لخوا دکرن دبرن قوشه کدن bir kısmı giyiyordu. Yani hinekan li xwe dikirin. بگومان بگومان ین لخوا دکرن دبرن قوشه کدن لقاوش آمد تنی ین کو لخوا ندکرن دمان Evet aslında bunu soracaktım. Şimdi sadece tek tip elbise giyme olayında değil.
جخوا من جي اف بپرسیا نه تنه مثلا کنجن یک تیپ لحبس خانین گلک بویرین دن ام بیجن گلک برخدان و پروتست و هر وکی دن هبون از هلویستا تا merak دکم تجربوان رو برخود دا çavadı bu? Evet, dev yolcular daha çok بله dev yolu لقاویشا کو از لیدمان به پرانی حوالین dev yolu هلویستا تجی وکی یاوان بو بله aynen لگل وان لوی قاویشا کو من قال کرجی دری هاتن شکاندن دیوار به بالیوزان هاتن قل کرن ام یک به یک درخستن بلی خستن و به سخیفان ام برن هجریان aha لور قردیانک هبو قردیانکی پالوی ج ساکاریای هاتبو شاندن تدی من بری نها بحثا ساکاریای و işkenceye alver kiribу جوی گروپ قردیانک هبو وی قردیانی از ناز دکرم مدبن حجریان هلبت روشکه نورماله ایدیانی مبدار زوری دبن دماکو دبن جی دخشخشینن دکشینن حقارتی دکن وها تدی ایدی تو کتی دست دولتی دیوار قلبونه او کتن هندر کی دکه و بروان دستیوان دگرن و دبن herkes ji amadeye yani solên xwe lipiyên xwe kirine qaytanên xwe girê dane tiştekî din jî tune eger turbeyeke biçûk jî hebe di destê wî de ye ya min newihaye di destên min de miştên min pirin çi zanim ferheng kitêb beşên ku min rojnameyan birîne û her wekî din ew qerdiyan jî zorê li min dike de zû yekser zû یه پالویی qerdiyanê palûyî bilezîne hemî çûn tûmayî اجي دبجم دكا از ها افيجي ببم دكا افيجي ببم افين منن دبي از وانجي ببم جهيكو از بچم bana şöyle söyledi. قردياني جمن روها Senin قلتبو bu kitaplarından. از جوان كتابين تا بيزار بوم وکی کو دایک جارنا جزاروکین خو عاجز بنو و غازندان بکن اري ويجي وها غازن جمن دكرن لي راهش توربين منجي Size yardımcı mı oldu yani? آلیکاریا تکر ها اري دغو از جوان كتابين تا بيزار بوم هم وها دغوت هم جي اليكاري دك Yardımcı oldu dediniz. Bir de sanki تگوت آلیکاری کرلی از نزانم تگوتو یان من لجهه کی خوندو کو هن قردیانین کرجی زورداری دی تکر بو یان جرنا خوش بون o tipler de varmış sanki. Vardı tabii örneğin şeyde vardı. ين وها جي هبون هلبت لأمنية عنقرة جارة دويم تدي من بحثا نوزده حزيرانا 1981 كريبو لور هبو جمن روها دقوت چیه همه طول سر کردان مرداد نویسی از کردم از بخوا جیوان کاران ناکم تو چما دکی تو یکی چورومی پلیس ها Polis. اره پولیس Ben de şöyle söyleyeyim. Bak من جی گوت وای تو بخوا دبیجی تو کردی ben öyle mi dedim? گوت مامن وها گوت تو شاش فهم دکی Ben bu işlerle uğraşmadım. از دبیجم از وان کارار مجول نابم Bir de Ama کرده لی وان کارار مجول نابه دبیجت تو چما دبی evet bir de bir şeyden bahsettiniz. Hani şu تبرسا تشتکی دنجی کربو کردکی جتره گوتیه تو حقارت ناموسا کردان دکی Siverekli سیورگی بو جکو داره باو ya bu Toptaşı cezaevinde. Orada 3 koğuş vardı Toptaşı cezaevinde. او لی حبسخانه توپ تاشیه بو لور سی قویش هبون 150 şerik çok büyük. Üçü de. صد کسی صد و پنجی کسی هر سیجی قوشن گلک مزن دو قاویشان هوالن شورشگر هبون هوالن شورشگر پرانی د قوشکی د کوم ببون هوالن عدلی جی هبون ل شورشگران حبسخانه خسته بو دست 1978 1908 Koğuşta kaçakçılar kaldı. ام بیجن حتی 12 ایلونه لقاویش سیام زیادتر قاچاقچی هبون O koğuşta kalan bir arkadaş. ایجار روژه که حواله کی جوی قاوشی ده حوالاندرمه ده از دیتم Benim kitapta ده کتابه که من ده گوتنه که وها هیه ناموسا گلی کرد هاتیه خسب کرن o dedi ki sen وی گوت halkımıza تجگلی مره گوتیه بیناموس havalandırmayla ده حوالاندرمه ده
ام هر دونه لدورا ما هوالن دنجی هنه ام به هفره دمشن دچن دین گوت تجگلی مرا گوتیه بیناموس من جي قلت من لكو قوتيا تو خالتي فلان قلت بو كل قاويشا سيام دمينمو سيوريجيا هوالكي جوان بو قلت دفلان كتابه ده ام بهفرة شون قاويشاوان او كتاب اني كتاب لور هبويا اري كتاب هبويا قالي كرت قالكي كو ناموساوي هاتيه غصب كرن او روپل نشانی مدا من جره گوت بنیره لورد بیجه گلی کرد گله که کو ناموساوی هاتیه غصب کرن یعنی بی ناموس تشته که و ناموساوی هاتیه غصب کرن تشته کی دنه هنگی گوته بو آها او یکی خوانده بو سیورگی بو کرد بو لی جری خستنا halkın yolu yan ji halkın kurtuluşu bu. Ligor gotanawiye demi ji yek ji grupên maoîst bû. Ne ji rêxistinên Kurdan bû. Hocam peki bu Mamosta xuyaya em nikarbin mesela hapsxaneyan biqedînin. Tu piştî wê herî dawiyê. Bu Çanakkale cezaevi. Min qala hapsxaneya Çanakkale'ye dikir. İcagava em meha 11 ya sala 1982 birin wir لبردري وها قفل مدخارن لعنتابي حفت قتل بن عردي زندانكي آفادكن امي چاف سوران بشينن ور اگر هون راحت نسکنن کنجان يكتيب لخانكن لدجي فرمانن ريوبريه دركفن امي وجي بشينن ور سرگوني ور بكن هنگي منج خواره قوتي بو از نا چاف سور مافسورم منج خواره وها دقوت aha piştî van berxwedanan demekê em çûn qawişên normal her tişt qediya bi îdareya hepsxaneyê re hat axaftin peyman filan hatin girêdan yan jî demekê rewşekê wiha peyda bû rojekê hema jinişka ve ji megafonê gazî kirin navenda îdarê dipeyve dibêje kesên ku li jêr navên wan tên xwendin bû hepsxaneya Entabê tên veguhestin. Hema wiha bêsebeb. Erê bêsebeb jinişka ve yanî me heta wê rojê jî derheqê wê de galgalek nebihîstibû. Ez dixwazim bêjim di vê navê re bûyerek çê nebû newsa? Ne pir zêde bûyer jî tune bûn êdî rewşeke piçek rihettir hebû. êdî meha 11 ya 1984 filan bû yanî nêzîkî 2 sala piştî hingê bû tevgera gerîllayê dest pê kiriye çend meh piştî wê tevgerê bû minê ev biguta navê min jî di nav çavsoran de bû piştî çend navan navê min jî hat gotin Tu ji yek ji wan bûyî yani. belê belê Tu birî Entabê? Entabê erê hepsxaneya tîp taybet Bi rastî ji hepsxaneyek wiha xirab bû yan? nexêr ew jî hepsxaneyeke tîp taybet daha önce kaldığınız tipten yani. Mîna hepsxaneyên berê ku tu lê mayî bû. ev taybetî bû tîp taybeteke nû bû nimûne qawişeke wiha hebû lê ne ew qes mezin Ne li bin erdê yani? ne nel bin erdêye Orada önce tek kişilikler li wir destpêkê tu li hicreyeke yek kesî dimînî olumlu eger ji te memnûn man te dibin qawişeke sê kesî li wir wiha bû Peki hocam bu demin hani Baş mamosta te berî niha behsa em bêjin berxwedana li dijî kincên yektîp yan jî berxwedana bi serkêşiya dev yolê kiribû. Tedî berxwedanên di hepsxaneyên din de jî bi girtî û mehkûman re hebûn lê mahkumlarla birlikte devam. te li wir jî li ber xwe da newsa? Aynı tavır gösterdiniz. ez erê ez li gel hevalan bûm di berxwedana de her tim bi hevala re bûm ev heval jî zêdetir hevalên ji dev yolê bûn Belê. sala Entabê. 1987 ez ji wir hatim berdan tahliye oldum. sala 1987 ji hepsxaneya Entabê hatim berdan li Çanakkale'yê ji ber dûza zarardana mal û milkê dewletê em çend cara çûn mehkemê Antep'te de aynı dava lê aynî dûzê li Entabê jî dewam kir
جبر في دوزا كول Çanakkale بوبو لعنتابي جي ام gelek caran de birin mahkeme pişti demek ki ev dosya girtin qay gotin bu yereke nepir ciddiye az ji hapsxaneye Antabi sala 1987 hatim berdan 25 gulana 87 ve rojeji tişteki vaha qawmi serhat hat Serhat Bucak ere serhat hat rojnama vanan jimid pirsi vay tu tahliye oluyorsun. تي بردان حس انت فكر انت چنه و هلبت ندگوتن پرسا کردی روزنامه‌وانا پرسا روشلاتی و پیوین وها بکاردانین لسر تکوشینا گریلا فلان پرزکرن Ben de من جی هول دداکو بیجم پرزگریکا کردی پرزگریکا که گرینگه دوی بیچاره کرن فلان bir üsteğmendi. üsteğmeneki Ulan bu ne gut diyor? lav ev çi dibêje ev hin jî qala Kurda dike em viya dîsa têxin hindir roja ku ez hatim berdan li ber derî wiha dibêje. Çok da evet. erê çok tepki gösterdi. li hember axaftina min bi rojnamevanan re reaksiyoneke sert nîşanda hengê serhet ket navê gut van tiştan nenivîsînin mamostayê tiştên wiha negotin Ji ber ku naxwaze te dîsa têxin hundir. erê loma Evet. Peki hocam bu yani zaten onun dozajını Mamosta ez zanim zor e mirov behsa derece û pîvana işkenceyê bike. size yapılmış işkence Lê olayından te gava din qala işkenceya ku li te bûbû kir fiziki anlamda size ji bilî wê işkenceyeke fizîkî li te hat kirin gelo. Örneğin bu Çanakkale'de herkese bu numune eval Çanakkale'ye gava işkenceli herkesi dikirin li min jî kirin eval hapsxaneya Sakarya'ya Ew bi taybetî ji bo te bû. ew bi taybetî ji bo min bû işkenceya li emniyeta Ankara'ya jî bi taybetî ji bo min bû Li wir jî li te işkence hat kirin ha? erê li emniyeta Ankara'ya te dî min gotibû wî polîsî digû ez bi xwe jî nafikirim tu çima Ha, hengê? evet. O ikisi bana özgü de öbürleri ev her du işkence bi taybetî ji bo min bûn evên din giştî bûn yine yani bu tabii dediğim gibi baskıları Wekî ku min gava din got vegotina van zordarî û sînordanînan zor e lê ji bo ku yên ku hepsxaneyan û wê rewşê nizanin bizanibin cezaevini ez dipirsim. bilmeyen insanlar bilmesi açısından soruyorum. Têkiliyên din wekî seredan, namenivîsîn, Görüşme, mektup yazma, mektup alma, em bêjin name standin, kitêb standin, rojname standin. Ev tişt belkî jî heyam beyam dihatin guhertin lê tu dikarî tenê çend numuneyan bêjî. ben işte olağanüstü dönemlerde kaldım siyasi ez di qonaxên nenormal de li hepsxaneya mam yani demaskı yönetimi dozdayê adarê dozdayê îlûnê diva dema de di navbera rêveberiya hepsxanê û girtiya de bi giştî tengijînek hebû ji ber bû yerên cûr bi cûr işte sakal kesilecek, bıyık kesilecek. Sen bû nimûne digotin divê hûn rihên xwe simbêlên xwe kurd bikin tu kurd nakî hingê tengijînek dest pê dike yan jî dibêjin kincên yektîp li xwe bikin tu li xwe nakî tengijîn dest pê dike îcar di wê tengijînê de gelek tiştan qedexe dikin qedexeya hevalandırmê qedexeya nameyan qedexeya dîtina ebûqatan yani di wê dema berxwedanê de gelek qedexetin gelek bû yerên wiha qewimîn gelek girevên birçîbînê çêbûn oldu. Açlık grevlerine ben de katılıyordum yani arkadaşlar. ez jî bi hevalan re beşdarî girevên birçîbûnê dibûm Bir kere 10 bû nimûne carekê di roja yazdemîn de beni hastaneye kaldırdılar. wan ez birim nexweşxane Bir operasyon. mesele wiha çêbûbû sala 1982 bû li girtîxaneya Seymenê ya li Gölcükê operasyonek kirin Orada sakal giyip olayı var. hingê li wir bûyera rih û simbêlan hebû Arkadaşlar buna gotin hûn ê rih û simbêlên xwe kurd bikin hevalan reaksiyon nîşanda
و گوتن ام ره خوژی سمبیلن خوژی کرد ناکن لسر ویکی تنگجینک پیدا بو قاویش همی گرتن و ام درخستن هوالاندرمی دنیا جی هینک بو ایدی مها ایلونیه bizi taşların üzerine oturttular havalandırmada. Yani zorla. Le havalandırma em li ser kevrandan runiştin. Yani bizore poreme de qısinen. Tu nahilidi. Wan jî îcar berber û makîneyên tirashê yên gemarî û jingargirtiyanên bi wan bi darê zorê porê me diqisandin. û pir jî heqaret dikirin. Erza me dişkandin. Di wê rewşê de hinek heval gelek êşandin. Ji ber rûniştina li ser kevir jî li ba min nexweşiya sarbûna mehdê dest pê kir. Ji ber ku tu demekî dirêj dayê rûniştin. Belê, li ser kevir û demeke dirêj. Îcar di rewşeke wiha de gireva birçîbûnê dest pê kir. Ez piçekî êşiyam. Roja 11 ez rakirim nexweşxanê. Nexweşxaneya Golcikê li wir jî min tiştekî pir balkêş dît. Te dibin nexweşxanê îcar li nexweşxanê heval serûmê naxwazin. Yani li wir jî gireva birçîbûnê didomînin. Ez jî ketibim hewayekî wiha. Doktorek Te nexwest serûmê bidin te. Erê, doktorek hat û çizanim gava ez dîtim min fam kir wiha pir Tesir lê bû yani. tesîr lê bû. Hilweşiya. Min xwest ez fam bikim çima wiha bû. Paşê wî bixwe îzah kir. Ew jî li Erzerûmê li fakûlteya tibbê bûye. Ez li wir asîstan bûm de? Te ji wir nas dike. Erê. Te dît berê 1970 ez li wir asîstan bûm. Ew jî li fakûlteya tibbê asîstan bûye. Ji wir min nas dike. Pir xemgîn bû. Got divê tu ji dest ji greva birçîbûnê berdî. Başa tu yî nas dikî? Paşê hat bîra min. Behsa Erzerûmê kir, fakûlteya tibbê kir, fakûlteya fen edebiyatê kir, xarinxaneya wê derê. Xwest ku alîkariya te bike yani. Erê. Got divê tu dev ji grevê berdî, ev tişt muweqetin filan. Te vê jî te dev jê ber neda ha? Ez mecbûr mam ku bi dawî bînim. Çünkü ez nexweş bûm. Ji xwe dema ku min dest pê kiribû, mehda min jî dêşiya. Qenciya wî doktorî wiha ji min re çêbû, li nexweşxaneyê serûmê didin, yan jî nadin. Rojekê di roja te li wir dihêlin, paşê yekser dişînin qewîşê. Wî ez di sê hefte li wê nexweşxaneyê hiştim. Demek ki dirêj tu hiştî. Demeke dirêj. Ev dert pişek rahattir helbet. Rahat erê, di sê kes li qewîşekê dimînin. Başa mamosta te gotû ku xwişk û birayên te henin. Belê. Ez merak dikim di van demên ku tu girtî bûyî de îmkana xwişk û birayên te, dayika te, bavê te, xanima te hebûn ku bên serdana te. Du birayên min yên mezin hebûn. Yek sala 2001 mir, 81 salî bû. Yedin Hind jî. Bu 80 salî. Ez 70 salî me. Abim 80'e geldi. İşte böyle bir akraba. Ji ber zewaja bi merivên xwe re ye çiye nizanim. Fîzîkî wek laş başin. Lê muhakemeya wan piçekê me. Nikarîbûn bên seredana min filan. Rê nizanîbûn. Nikarin bên seredana min. Bi tenê zavayê min hat. Dêw bavê te? Wan jî nikarîbûn. Lemand çend cara hat Edenê. Xanima te? Erê hat Diyarbekirê, Edenê, hema bêje dihat her derê. Geliyordu da bir kere falan acayip gelmişti o da. Eniştem bir Zavayê min carekê hat Diyarbekirê. Hatina wî jî bû teşqeleke mezin. Sala 1972 bû. Te ji min pirsîbû ka li îskilîpê helwesta îskilîpiyan li hemberî te çawa ye? Erê min pirsîbû. Wiha di 1971 de pir xirab bû. Cuma namazı sırasında. Mele di xutbeya roja înê de li ser min peyviye. Dikare miftî jî be.
جبر کو ملای مزگفتا ناوندیه لدجی من هلبت باوی من جی هنگی لمزگفتی بویه گوتنین وی بهیستنه ملا افندی چی گوتیه؟ وایه جی ایسکلیپا مجی انارشیستک درکت و ایسکلیپا ما لوتاند ناوی خودی شرف ایسکلیپا ما لوتاند گوتنین وها باوی تاجی هنگی لمزگفتی بویه؟ او جی جبر خمگینی خوا خوریه بزوری گهاندنا مال او خاص زوروی چویه یعنی؟ اره لزوروی چویه ایجاروان چاخان زوای من هات سردانا من زوای من جی 5-6 سالاج من مزنتره و نخوشیا دل پیره هبون وی جی وفات کرش خوا سالا 1972 همی گرتیا دکاری بون بندیتنا هر کسی که هاتیه سردانه Seyrantepe'de. O zaman هنگی نه شرط بکن پاشنا وکی هبون؟ نه şart bu. Ere Ziyaretçisine çıkıyordu. her kesi dikari bu her ziyaretçiye her kesi bibine. Bipeyve sohbeti bike. Le aliye ki tele girti u le aliye dinji yenku hatına seredane. Vaha behevdura dipeyvin. Birisi geliyor ya. Ziyaretçi geliyor. Jiber ku cara peşi bu yek dahat seredana beşikçi hevalan jî pir merek kir. Ev jî bi min rahatin cihê seredane îca zavayê min jî bê navbir gazinda ji min dike wiha dibêje ji ber te ez nikarim li îskilîpê li qehwexanê rûnim nikarim tê kevim qehwexanê xwişka te ji ber te nikare serê xwe ji pencerê derxe eger serê xwe derxe jê re dibêjin İsmail ketiye hepsê çima ketiye ez nikarim biçim qehwexanê dibêjin İsmail ketiye hepsê çima ketiye hepsê sûcê wî çi ye ma ji îskilîpa me jî zilamên wiha derdkevin aha ji bûna ku ez van gotina nebihîsim nikarim biçim qehwexanê xwişka te nikare li kûlanê bigere ev gotina ha gelek bikartanê xwişka te nikare serê xwe ji pencerê derxe من جی جره دگوت افتشت موقتن دلی خواته که جی سوژه من فلان تنه تو دلی خواته که جی وی جی تشتین وها دگوتن ما وها دبه وای تو کتی حبسه تجزا خواریه جبر نخوشیا ویا دل من ندخواست پیره مناقشه بکم من دخواست کرد ببرم سری گاویج من دپرسی احتیاجیات به پراهه وکی کو پران درخه بده من دستی خود خست بریکا چاکیتی خو وکی کو ویج بریکا خو پرا درخه دراوشکا وصاده من دگوت احتیاجیا من تنه وای ام به هفرد جین و کومون هیا فلان لی پرا tam در نخه گاوا من وها دگوت ویجی دستی خود درده Ama birkaç kere bunu yaptı. لی چند جارا وصاکر گاوا دگوت احتیاجیات به پرا هیا وکی کو پرا درخه بده خو وصا نشانده که من جی دگوت نه احتیاجیا من جی پرا فلان تنه ام لورن به هفرد جین نکو هر کس به سری خویا ام به هفرد دخونو و دخونو گاوا من وها دگوت دستی خوش بریکا خود کشاند تشتکی بالکش جمن پرسی باشه گوت تو دبیجی احتیاجیا من جی پرا را تنه نخوا کی پرا جتره دشینه مجی گوت خازوری من دشینه گوت خازوری te naşine من جی لمانی جی پرسی او جی naşine باشه کی پراش تره دشینه درکت کو گوتنه te ne rasta yani وها گوت وای گوتنا ملی راست نخوا موسکو دشینه بالضبط اف گوتن ملای به سبب نگوتیه لگور ملی موسکوف پشگیری انارشیستان دکده حتی هنگی من جه هوالان را گوته بو نخوشیا دل بزاوای من رهیه هون زیده تیکل نبن او جی عاجز دبن یعنی کو چما احتراما بشکچی ناگره جه هزار جارا جاره که هاتیه سردانه چما وی جاری جی احتراما وی نزانه چما در حق بشکچی ده وها خراب ده پیوه لو ما عاجزم دخوازم جیره تشت نبیجم اجی ناهیلم evet Kalp rahatsızlığı var. نخوشیا وی یا دل هیا
az dıtırsım kriz mrizek vere. O ortamda bir de dedi ki bize ne Kürtlerden dedi. دوی روشه ده لسر زیده کری و گوت چه ایشه مب کردا کتیه ما هم کردن Zaten bu Kürtler hırsız adamlar. جخوا اف کرد دزن Ben bunların ne olduğunu biliyorum. از دزانم اف Ben چنه burada askerlik yaptım. Ha, ben şu kavada ben diktim. من لور عسکری کریه Ev spindar min çand. اف سپیندارا هاجی مچاند Yaptığımız yerleri. Gerçekten o Brastij li wer askeri kiriye. اره بحثا جهک و املی دمینن سیران تپی دکه دبیجه او سپیندار جی مچاند سالا 1955 لور عسکر بویه ایجارگا و گوت دزمز ایدی من نکاری ریل بر حوالا بگیرم وان جی بدنگی بلند دست بگوتنه کر تو چطوف مروی تو چطوف زیارتچی و ها بلا تنبه Hemi şoruşgerin elbet. Saygı duymuyor. چما تو احتراما ماموستا ناگری ماموستا مروکی پر باشه هجایه تو سراقت گوتنن خراب دبیجی اف چطوف سردانه ما سردان وهایه جتره چه لازمه پرش جتن یا ناین ما که پرش تخواستیه هر کسی وها آلیه خواه دخواستش تکی جره بیجه Ez nadim fikirim elbet ev xortên wê demî hemî şoruşgerin. Wisa dagirtîne. هنگی از به اندیشه بوم من گوت نها کریزه که دل بوی بگیره امی چه بکن لی وها نبو جگوتنین خواه وگریا گوت اسماعیل خورتکی پر باشه Poşman bu. اسماعیل پر باشه آلیکاریا هر کسی کریه Xesletên te yên baş hatin bîravî. اره خورتکی پر باشه گوتنا من اوه کو آزاره نکشه لو ماز دبیجم iyi niyetli yani. Bi niyeteke pak yani. زاوای من جاره که حد دیار بکری هاتناوی وها بو ما بس جگوتنا کرد دزن جی اف بو Bu Dicle Nehri'ni göstererek ben buraya çinmeye gittim. Benim چمی دجله نشانده او گوت از چوم ور افجنیه وان کرده تفنگامه دزی Wexta ku esker bû. وقت کو اسکر بویه اره گاوا از لور اسکر بوم از چوم بر چمی دجله چوم افجنیه بکم چویا تک و آوه گوت وان کرده تفنگامه دزی Loma got ev dizin. دزیا وان جی جبرویه Bu hani İsviçre yazarı Te behsen nameya xwe ya ji bo yekîtiya nivîskarên Swîsreyê kiribû. onlar Paşê hem wan hem jî hin nivîskarên din bo te nivîsîn. hatırlarsanız Eger bêbîra te wextekê min ji te re şandibû. size hatta bir ara اره تی بیرامن Siz bahsettiniz. Te behsa vê yekê kiribû. Ew negiştin destê te? Onlar konsolosluklar. نخیر یک جی نگشت من به تنه گاوا ام لحبسخانه عنتابه بون Antep cezaevinde. لور کارکی پروردهی هبو Hani orada da لی هوالان گوه نددایه arkadaşlar گوهداریا وان ما مستیان ندکرن öğretmenler bilen هوالان جوان را وها دگوت şöyle diyorlardı. Yani اگر هون بمره صحبت ادکن بکن لی درس مرسن وها نه öyle olmayacak. Öğretmenler ماموستا نکاری بون بین fikri o ایجار لور ماموستاین وها هبون جاره که ماموستای کی جوان havalandırma ده هوالاندرمه ده از به تن دیتم و گوت sana mektuplar var. اسماعیل بگ نامج ترتین Ama sana تن sen اداره bilmiyor dedi. لی وان نادن ته Asker mi? Hayır. Ew mamostayên ku tu dibêjî esker bûn. نا ماموستای نورمال ین مکتبا دسپیکی لی الحبسخانه وظیفه دانه Li wir xelkê fêrî xwendin û nivîsandinê dikin çi dikin? Biz şimdi ام خدای گراوی انارشیستن دی Ew jî wê bînin rayê. اره جبو کو مبینن سر ری مبینن رای لو ماجی ریاکسیون هوالا هب Wî mamostayê got name ji te re tên. idare bunu size vermiyor. اره گوت نامه ج ورتن لی اداره نادته ود شیره بنجل دکه امها دکه من چند حب جوان دیتن از نشانی تددم لی هما لی بنیره و از پاش ده Peki بگیر o benim Başa yê ku min ji te re şandibûn ew bûn. Valla بخودی چند پول مول لسر هبون mulu vardı. Mesela Ama Almanya. Lê Araştırmadı sizi. nejt tu vekî ne? ظرف وکری بون وکری بون Hayır size yani okul. Lê nejt tu bixwînî bi tenê pêş te dan. اره نهشت از بخوینم تنی پیش من کرن یعنی ندان دست من گوت گلک نامین وها هنه لی نادن ته Mektup vardı. Ama bunlar sana verilmiyor.
İdare ne tane name nedidan min. Agahdari jî nedidan. Ned gotin name ji teretin li em nadine. Agahdari jî nadin. Erê ne dihat gotin ku hatine. Lê ji ber ku em zarardar dibînin em nadin te. Belê. Di navê re tevî van hemî zordariyên ku te gotin jî dîsa te kitêb nivîsand û te dan weşandin. Bo nimûne sala 1990 kitêba te ya bi navê Kurdistan Koloniya Nîvdewletî ya ji navdewletî hat weşandin. Ev kitêba te pêşî bû ku piştî 12 îlonê hat weşandin gelo? Ew kitêba pêşiye belê. Te di wê qonaqê de jî kitêb weşandin. Yani tevî wan şertan jî tu dixebitî. Ez merak dikim di hundur de yani di hepsê de imkanên xebitînê hebûn di hepsxaneyan de. Helbet, metkarî bu em kitêba filan bixwînin. Lê zêdetir tengijînek hebû. Wek mînak li hepsxaneya tîp taybet ya Entabê qedexeya kitêba hebû. Qedexeya xwendina kitêban. Qedexeya kitêban yani kitêb bên jî nadin te. Naxin hundur yani. Naxin hundir. Kitêb qedexe ne. Paşê qedexeya li ser kitêba guherandin, gotin ji kitêbxaneyê Cezaevinin ji kitêbxaneya hepsxaneyê kitêba bistînin. Li wir jî kitêbên hûn bixwînin wê tunebin. Tune ne. Kitêba li ser mêşhingûfkariyê mesela. Mêşhingûfkarî. Paşê xwedîkirina dewara dewletên Tirkan li Asya navîn dewletên Tirkan yani ev cûr kitêb. Ne ew babetin ku tala qedar dibî. Nexêr. Lê tiştek wiha çêbû hingê kitêbeke Fuat Köprülü heye de Türk medeniyetî tarîhî. Min ew kitêb xwest. Hevala ne dixwestin. Carna qerdiyana kitêb dixistin selikan û qawîş bi qawîş digerandin. Ne jî ji xwe re jê hilbijart. Yan jî katalogek didan, te jî jê kitêb hilbijartin. Hevala kitêb nedigirtin, reaksiyon nîşan dida. Min ew kitêba Fuat Köprülü girt, xwend. Kitêbeke hêja bû ew. Te hefteyekê de filan tu dixwînî û dîsa li wan vedigerînî. Ben o kitabı Piştî sê meha mi dîsa daxwaza wê kitêbê kir. Her ew kitêb. Hingê nedan min ji ber ku min cara duyê xwest qey bişik ketin. Ma gelo ez şîfreya dinivîsim? Madem dîsa xwestiye nexwe tiştek heye. Erê tiştek heye qey. Bu nimûne qey ez şîfreya dinivîsim? Gava min cara duyem aynı kitêb xwest nedan min. Berî niha min behsa jimbira xwe yanî xanima te û merivên te kiribû. Eger imkan hebe divê mirov ji xanima te jî bipirse hûn demekî dirêj di zîndanê de bûn. Girtî, desteserî ji ber ku her tim asteng li pêşiya azadiya te hebûne, xanima te jî wê demê sedî sed êş û azar dîtine. Gelo kes pêra alaqedar bûye yanî kesên ku pirsa wê kiribin, alîkar bûbin. Erê hingê li Enqerê bû. Bi tenê nehatiye şitin gelo yanî alîkarî hatiye kirin. Belê. Hevalên ji Fakûlteya Siyasetnasiyê, hevalên me yên İskilîpî. Mebesta min ev dema dawiyê jî piştî 12 îlonê yanî. Helbet wiha ye. Êş û azar pirin helbet. Ji Kurdan ji kesên ku di vî warî de bûna alîkar Hebûn hevalên wiha. Yên ku diçûn seredanê, yên ku pêre dipeyivîn. adam bir tiran geldi ya. Evet. Onunla beraber Paris Kürt Enstitüsü'nde çalışan bir profesör de gelmişti. Ben Madame Mitterrand'a Kürdistan'ın bölündüğünü, parçalandığını, paylaşıldığını, burada İngilizlerin de Fransızların çok büyük bir rolü olduğunu Madame Mitterrand bu konuşmadan çok etkilendi. Devletler Arası Sömürge Kürdistan'ın metinleri vardı. Bunu dışarı çıkartmak istiyordum. O bayana bunu sordum. O da götüreyim falan dedi. Hava alanında o bayanın çantası kayboldu. Kürtlerin nüfusu ne kadardır? 40 milyon. Peki senin adın niye yok? Birleşmiş Milletler'de niye adın yok? 40 milyon nüfusun var. Avrupa Birliği'nde adın yok, Avrupa Konseyi'nde adın yok.
İslam konferansında. Hiçbir yerde senin adın yok. Senin adın sadece terör denildiği zaman geçiyor.